टाइगारा जेसेबां गिख्रंथाव बेबादिनो हाग्रामा महिलारियाबो गिख्रंथाव। टाइगार जेनेके भयंकर দেখা পালে মানুহ কামুৰি খাব, দেখা পালে ডিঙি চিপি দিব, ভুহা ওলাই খাব, কলিজা ওলাই খাব, তেখেত ইটো মানুহ হয়। टाइगारनि जायगाया रायजोआव नङा सिरियाखानायावसो। বাঘ আহিছে আমি পলাব লাগে আৰু বাঘৰ জায়গাটো মানুহৰ মাজত নহয়, ৰাইজৰ মাজত নহয়, তাক আমি চিৰাখানাত থব লাগিব। गुवाहाटीनि सिरियाखानायाव टाइगार हाग्रामा महिलारिखौ जोबनानै दोननांगौ। गुवाहाटी चिराखानात बाघर संख्या बहुत कम হৈছে, গতিকে গোটাই বিটিআৰৰ ৰাইজে মিলি জুলি তাক ধৰি তাক गुवाहाटी चिराखानात থৈ দিব লাগিব। नाथाय बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। नंगौ, हाग्रामा महिलारिखौ मासे मोसा एबा टाइगारजों रुजुनानै टाइगार इज बेक बाथ्रा बुंनायनि सायाव बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। बिथाङा गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारिखौ टाइगार इज बेक होना बुंनाय बाथ्राया मोजां, मानोना हाग्रामा महिलारिया जम राजा बायदि। टाइगारा जेरैबायदि गिख्रंथाव नुबानो मानसि अरथारसिगोन बायदि नुयो, बेबायदिनो हाग्रामा महिलारियाबो गिख्रंथाव। नाथाय जोंनि रायजोनो टाइगारखौ नाङा होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि टाइगारनि जायगाया रायजोआव नङा सिरियाखानायावसो। गुवाहाटीनि सिरियाखानायाव टाइगारनि अनजिमाया खम जालांनो हमबाय, बिनिखायनो रायजो राजाफोरा ज' खौसे जानानै गुवाहाटीनि सिरियाखानायाव टाइगार हाग्रामा महिलारिखौ जोबना दोननांगौ होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। बिनि अनगायैबो बिथां राकेश ब्रह्मआ मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिखो फै जों आबुङै खोनासंलांनि। टाइगार इज बेक বুলি কয় হাগ্ৰামাক। একচুৱেলি ঠিকে কৈ আছে টাইগাৰ ইজ বেক, অৰ্থাৎ জম এটা আহি আছে, সি জম হয়, জম ৰজা হয়। টাইগাৰ যেনেকে ভয়ংকৰ, দেখা পালে মানুহ কামুৰি খাব, দেখা পালে ডিঙি চিপি দিব, ভুহা ওলাই খাব, কলিজা ওলাই খাব, তেখেত ইটো মানুহ হয় আৰু তেখেতসকলে ঠিকে কৈ আছে। কিন্তু আমাৰ ৰাইজে কিন্তু কথাটো অলপ পলমকেহে বুজিছে। বাঘ আহিছে আমি পলাব লাগে আৰু বাঘৰ জায়গাটো মানুহৰ মাজত নহয়, ৰাইজৰ মাজত নহয়, তাক আমি চিৰাখানাত থব লাগিব। তাক আমি চিৰাখানাত থব লাগিব। এইবাৰ গুৱাহাটী চিৰাখানাত বাঘৰ সংখ্যা বহুত কম হৈছে, গতিকে গোটাই বিটিআৰৰ ৰাইজে মিলি জুলি তাক ধৰি তাক গুৱাহাটী চিৰাখানাত থৈ দিব লাগিব।